125 people in Makadara law courts. Manyiteto ni doa protest. And that was the first matter, ya dismissal ya protest. The second time I represented another group of 3 people, Manyiteto. In fact, Omar... Hena ni murari ohoro wa mau na togoka nginya ohoro wa Ruto Masuku. Kiuria ni riri. Niki uhoro uyu riu urajia kuoneka ta uri wa mwena omwe wa bururi because last week ona titene last week ndironete atongoria ODM last week Saturday last Saturday atongoria ODM Gladys Wanga akiaria Homa Bay na atongoria gi na Opiyo Wandayi minister na minister Hassan Joho na I think Junet Mohamed mari mwena wa Kwale County na makira afuasi a ODM thirikari ino ni marorete maundu mao ta iria ririko na matikagie na gitumi o giothe gia guthie farafara hindiria twathie farafara na riu maundu ta maya ari matigutuma tuone matiratuma kuoneketa ari andu a ruriri rumwe kana gitaru kimwe mena thina na thirikari na niwe thirikari ningi irikanaga ni ya mwena omwe ni ya mwena fulani gushiria mundu thomete history wega no amenye atiriri maundu maya makugo horo wa one tribe and one section of Kenya matikoragwo mama todo not to trace ginya post election violence iria ciothe ciana umira related to ethnicity na maundu makabira mundu umite nituko tumenyete no mako mama jitie maundu macio gushiria history ni document